بله ما بحثا وکرنا دری سینوری نابران سیبین و قامشلوی دکر تماشاوان نیجا عالیه ترکیه جی عالیه سوریه جی دبیجن ملهف کریه حتی داویا ای سال و او دری وبه بگومان اگر دری وبه و باندوره که زیدل بازرگانیا و هریمه بکه باندوره که چاوا و بکه زیج بریز خطیب چلیک بپرسم سروکی اودیا بازرگانی و پیش سازیا مردین نهاج دیرکا چای مازی لگلمه دنباش بریز چلیک تو بخیر هاتی روداوی صابر احمد دیو باوی و به خودی جورازی به بله بری جی گلک جاران و بخوجی بحثا و مسئله کریه و بونا دری سینوری نابران سیبین و قامشلوی ده زرارک چاوا دایه و دوری با آوائه کی گشتید آلیه بازرگانی ده ام دسپیک بحثا و زراره بکن و پش رجی کاوه و فیده که چاوا بکینه خلک دوری اره دیسا جوگی شهر مرحبا گوداری مگی شهر مرحبا سرچاوا گلک جارا هم ولاتیه می آلیه ترکی گلک حبا آنی زمان جبو قاپیه می دریه می قامشلو گرتیه زراراوی sadece nel milleti me nel devleta me yani devleta milleti Suriye aliye İsani kurmancı me kamışleci gelik zarar jvi kapis de ditin. Tabi vi derya vak beri me gotun beri 15 sal beri vakti vi derya çebu hükümeta ve dönemi Esad a Suri ev deriye kene izin datin. Du deri iznavê nedatin ev oda me çatı kuruluşiya me Türkiye odalar borsalar ve çağı tek taraflı bir alîkî tenê deriyek çêkirin ve çağı wê derê ji wê ev 14-15 sal ev deriya neket faaliyetê girtî ma piştîk vê herba li wê derê çêbû ji wê çak heta anha zaten girtî bû ama ev salek ام لوی دره هم درباسی سوری بون هم درباسی شامی بون لوی دره حکومتا شامی حکومتا و نه خورمیش بو ام باقانی ورج görüşmüş bun jibo ve girtina ev deriye me qamışlo sadece jibo velatê Türkiye na çünkü velatê me Türkiye insani me Türkiye velatê alil qamışlo giş aynı insanın giz zararek meznin dibinin gfreyik em bixwazin milletê insanê xwe Sûrî bikin gerek vî deriyê me zû vebe بله برز چلیک چه دیچو مثلا جالیه نسبینه ج مردین دیار بکر و باجارندن چه دیچو آلیه سوریه و جور چه دهات آلیه و yani ticaretta me u aliye Qamışlo, aliye Halebe, aliye Seriya ve elve dere ticaretta me benzemiş evludu bu. Ama jve der vekam dibêjin temel ihtiyaç, gıda. Gıda ihtiyacı dve Konya'da hem arvanê me, hem genimê me, hem makarna me, jixênî ve çimento fabrikasiyê me li vê derê güçlîne, hem preketê me, mobilyê me, boru fabrikasiyê me hebû, ticaretek me zaf pir zêde hebû berê. Ama ve ana de hale îro em binerin ji bo Sûrî ihtiyaca ve temel ihtiyaç, gıda ihtiyacı, xwarin û vexwarin be, inşaat malzemeleri be, divan Konya de memleketê me hazır e. Tabii memleketê me sadece em li Mêrdîn tenê lê nanerin. Diyarbakır, Şırnakê, Urfayê, Batmanê, çavê gelek sanayiciyê me, gelek fabrikatörê me, gelek işverenê me, çavê wan gij li pazara Sûrîne. Sadece ne ji bo ticaretê jî, ji bo insanê xwe, ji bo xelkê xwe li wê dera ketî sıkıntiyê, em karibin fireyîkî li wan însana bikin, însan însanê me ne, millet milletê me ne, û em jî dixwazin di bin çengê me de ne, em wek sêvik bûne du perçe. Em dixwazin ji bo milletê me li wê derê Sûriyê, wê li wê der sadece ne Müslüman, sadece ne Kurmanc, ji bo Ezîdiyê xwe, ji bo Suryaniyê xwe, ji bo gayrîmüslimînê xwe gişî em dixwazin li vê dersanaya me pir mezin bûye, pir pêşketiyê, faaliyetê xwe li vê tiştêk em li vir tînin üretmiş dikin gişî em bidin xizmeta milletê xwe, însanê xwe Sûriyê. Tabii ihracata Suriye dinarı îro ji aliyê wî alî dunyayê ji Asya, ji Çînê bile mal tê vê dera ama milletê me Türkiye li vê derê özellikle
Merdinê, Diyarbekirê, Urfayê ya jî Batmanê, Şirnaqê em nikarin mal bidin cîranê xwe û sînordaşiyê xwe. بله Em kêfxweş bûn. دری Ev salek zêde دری evet. آماده برز چلیک دبیجن هاتیه نوکرن هاتیه برفره کرن مزم بویه دی هر تشت آماده الآلیه نسبینه و گلو الآلیه قامشلوجی هاتیه چکرن یعنی حاضر اجبو کو خلق دنوا چند مهاده بچوبه Başkanım yine ji bo em bibêjin Aliye Türkî jî û Aliye Sûrî zaten Aliye Sûrî çoğu tiştünü. Ama ev salek mesela berî bi du maha jî em bi Cumhurbaşkan yardımcıya xwe Reîsî Cumhur jî em peyivîn, bi Bakanê Ticaretê jî em peyivîn. Gavik wilo bi bawertî û bi em kevxweştî tiştek bi alî me nehatibû. Ama duroberê li Türkiye Odalar Borsalar Çatı Kuruluşuya me de li der Ticaret Bakanı açıklama pır hoş kir. Bu em hükümeta Suriye anlaşmış bunu. بله De vakti hindik de emedis be inşa ve çalışma deriye kamışlo bikin. Me talimat dahi Aliye Suriye çünkü Aliye Suriye li der tiştünü Aliye me disa deriyek me heye ama çen kemaniye me jihani wan kemaniye xuji em tamam bikin. Em de bi niyetik mezinin inşallah hatta sona sali inşallah bir şekli ki hoşik و به تجارتی که به چون و هاتنه و به کلتوری که جی و دریه ما تک فعالیت و کفا ملتی ما کفا صنایع ما جی پر هات اف سالک بو ilk defa açıklamak ulu به کیف و خوش و براستی به باورتی باقانه ما رئیسه ما ترکیه و açıklama کل کفا ما پر خوشان گلکی سپاس برز خطیب چلیک سروک اوده بازرگانی و پیش سازی مردینه دجدیر کچیای مازی میوان مبوزور سپاس